le he news ka mu hianin karil ruat thil lo langa hei mishing hi celeb te ponom ta kan rama chuan celeb sang zai thiam te thuziak lampanga ming tha tak tak te anoma maro chu heng celeb kan ti te hi an vai chon ka ti don hau lova mithen ka te hi chu an kho chuan te le an veng chu mi te poina an ngai san lem lo mo ka thiang kha anom thina maro chu kan chief minister Pu Lalduhoma ro hi chu a kho chuan te hianin an choi moi thiam hi ka ti khop maya tuna pon hei Tualpui a chuanin ZPM hianin chu tu an nei lo top mai ni he thil hi a politics ang zong kher po ni lovin a ropui dang tai ver sim simin ka ria engpo ni se kan share sin theng tuna kan video hi nibin lampanga news hit ka ti zolte video karon lor khom na ani don ani Tualpui welfare aizol TWA chuan thu chu siamin kan maloka VC le local council in thlawm tura an khotang Tualpui chief minister Lalduhoma khomi pui te le party sang shui tu te chu chief minister khua an ni anga a sanpa political party in shui pona omlova ZPM party candidate te lungrol taka lo thlop tura an ngen thon tarlang an ngen hi Tualpui political party sang shui tu te chuan lo pomin chief minister an choi moina le khotlang in lungrol taka ni na lantianan ZPM party candidate chu lungrol taka thlop an rem ti ta ti tarlangin Tualpui welfare aizol chuan hian thil ti ropui taka wang hian ke ni Tualpui welfare aizol te chu kan loma chief minister Pu Lalduhoma choi moi do na thin lung thiang nim tak le khotlang in lungrol kan ni zia lantir na zawm takani anti ti hi aron lang tani he thil hi ropui hi kan ti khopa chan chu hei MNF te congress te punom ve ang han khua hian tiktak chuan ama ro chu Tualpui kho hin chang kang tlat ti na chana chu party a hian an ru bur lem lo ti a chiang viewin ka ria MNF VC nga thanin tiang chiang kha anom ve lem lo wani khotlang thatna tur ni chuan in lungrol takin tian an tim mai zelatin Pu Lalduhoma kan chief minister ni lai mek po hi mi pakhat chu ani ve shim in ka se heti anga an khomi te ngeina an ngai sang a han ngai ropui view mai hianin ropui na ati belcha zoling ka se ani hei hi ropui ka ti ma sabara karon dani ti chuanin adon le chun hei parapet thalo amuna enfiati kha video te pogan lo buatsaih to kaden leng longtlai district MJA te chuan social media longtlai bypass road a tlak dal parapet siam chelutuk kutlong po kheu tlak mai theih nia lang chu vo in ni somni pathum thlakhat kumsani somni panga choma khan amuna enfiati nia MJA te hian choma dar som pakhata bypass road hian thenga social media video dar chu kongthlang lama khol manga norliam vek aloni to norliam ani hun hi hriat ni chelo ma se ni zan rui lamemo tukin jing lamemo ani arin om ti ni hi zing lampang ani kha JCB na anor lai thalak te po kha in mo me hebi ma hi ani mai thei khami si waile te poina anwa hau welcome JE viltu ana viltu tur anwa zilda te po kha kanon ti lan to kha he konga parapet dang te po MJ hroi tu ten an en chin na chuan tlemarin ngam deuh turoma se atlang puya thleir chuan manro thalo ani dan turanga na tholo ni in an ria thunei tu ten arang lamin mala se an du thuan soi tini longtlai khopui hel na tur hi November ni somni kumsani somni a tho tan ni in March thla kumsani somni panga a zo fel tur ro man ni in tuna hian na hi zo fel thokhatani to bypass road hi KMM TTP kongpuya tanga National Highway 54 71 RCC camp apo na thleng hian kilometer ni point pani pasaria thui ni in chengwei bel che som thum pakhat point pakhat pali se na tura ruaman ani tini pokani hei chu an fakom kati tianga media mangtangkaya thil tha kan du na tilana awm hi hetianga ni hi chuanin kan ram hianin ma ason nge in karinga ne tichon hi kan chief minister hianin mikhwal kom malo ne hi kan enchinang chief minister Lalduhoma chuan vo in ni somni pathum takhat kumsani somni panga chun khan oil palm operation north east chief general manager Ashok Kumar Singh le plantation and nursery Patanjali Foods Limited deputy general manager Tapas Kumar te office akom chief minister hian Mizoram chimlama oil palm ching tu te har sana sut ken dan tu le atulanga chinbel na to ruwa man te asoi puya so thing ayeng le marcha anei dan tur po asoi pui tini Patanjali Food hian liapha longtlai district oil palm mill andin dona kumkhat chung vela anin bun fel thei anin beise Mizoram chimlam district serchip lunglei longtlai le siaha district oil palm ching tu te thar chu chu sarkar dinglai angin an lei sak don an mamo khop oil palm thar chu sa alom lo wangin nursery te siamin achin bel na lampo an zui don ani tini khai hei oil palm ching tu te tan chon he tho hi chu thulo mom tak afani don chiang em te ro hei an du khop polom lo zo kan ya han chin belin tan han la so se market ta chon boy don lo ti hi chiang tareng mai ni Patanjali Food Limited how tu te hian
agriculture minister le official poi mo te pon lo kom to ni tin bengwar na hian kan mua alomom tak te zetani ti chonin hei vaireng te le sairang in kar kong NHIDCL kuta tur ni in PWD minister in a soi tini tunai chu kong chial lar boka in han siar teng PWD minister vanel hana chuan vo in khan national highway 6 kon pui atanga kham rang kong thom that mek endika vaireng te le sairang in kar bik chu NHIDCL kuta tur ani thua soya bipui ma mo na awangin Mizoram sarkar chuan en kol leilok ati pu vanel hana chuan Mizoram ele barlak luna kong pui vaireng te atanga sairang in kar national highway 6 hi NHIDCL kuta ni in engemo nalaklo na awangin Mizoram state sarkar chuan mipui mamo na hria in a enkol leilok tani Mizoram sarkar in a enkol nu hian a thaw khat nan he kong pui thom that nan nikum lam khan noi somsari panga sen alo ni to a December ni somni panga kumsani somni palia NHIDCL kuta omle thura ro manani lain NHIDCL te hian anlak tak si lo awangin Mizoram state sarkar chuan state poisa arem chang ang pot khomin voini thleng hian mipui te mamo na hria in a enkol chun zom le ari ta ani ati engatinge NHIDCL te hi December ni somni panga kumsang ni somni pali tanga enkol tura tini si voini thleng hianin an enkol lo ti hi thil serious sakanin ka hria PWD minister chuan national highway 6 thom that na hi kumin January ni somni kumsang ni somni panga tangkhan atum ni nan tho tan le ania tuntuma hen cheng noi za somni panga ro man in February ni som panga siam zo tumania sumro man sa hian adai me lo wangin sarkara dilbel le mek ania ngor taka siam mek ani atibok minister chon mi puite harasana kan ria chumi chok jang khai torin Mizoram PWD kong enkol ni mi alwa mo phurna kan la ania chu wangin mi puile lir thei nei tu te po in sarkar thanem ngaina min shet pui thin se kan du le ani nitina kan mamo kan phur lu na kong hi mi puiten kan dim thiam atul tak zeta ati chetu ni lova dim doi taka enkol tu kan ni theu ka base se yani hati bokani ani dataka chon he thil hi Mizoram sarkar kut ken ani mi lova Mizoram sarkar hianin NHIDCL te hena hianin thata ka thok turin ma han la mei seng chonin anti tur nilo khan ti chuang mi lo ni amaro chu tuna hianin Mizoram ina kan mamo zia hria in an ma ni kut ken tur po ni me lo hei cheng noi za somni panga an ruwa mana ses kha kan lo soi lang mai the then ka chonin petrol manatagin oil manatagin tiang han se san lalom kong pui siam na tur ti ni ma se ses la ka wang ngo ta du lai kong wa siam lai kha ani ber big chong lawa national highway phe chu chan big te om phei thina nia tin NHIDCL po hianin subcontract pek chwa te po hianin ti khan chu ti lai kong atanga chu ti lai in kar chu ti lai kho atanga chu ti lai in kar kong chu ti ang thle khanin contractor te po hian in chan sem ve thina ni sten do che chon heti lai kong tuna kan soi tak vareng te atanga sai rangin kar national highway hi Mizoram sarkar ken ani lova NHIDCL ina anti turani ikha aron lang cheng ta view mai ni heda tang hian hetila hian zalen thu don na chon NHIDCL lam chon forest clearance a fel lo wangin national highway 6 an la chhong ri lo ni in a soi ve thung ti hi a to ber tlara hen aron lang hi forest clearance a fel lo wangin ti nia hetilai thili chu clarify chen chu a thakho pang tu kut ken tu nge ti hi emponi sela news danga kal le photang namdang company la khui thei lei mek tin le ta he anin shal do chur reng maya kan siar zelang Mizoram la khui thei thar tam ber khua te jingami sial hok la khui thei chu namdang company ten kezia cheng somin an lei sak mek tini sial hok la khui thei society hian an la khui thei thar te hral na konga harasat na an tok ti thu chwa semin lo ta lang to a chu an thu chwa chu shein North East Aromatics company engauhati ten sial hoka kalchirin an lei sak mek ani he company hian sial hokin la khui thei leitur an la nei zong leivek tumin ma an la meka kezia cheng som zelin an lei sak mekani antini poni sela kha ni mina news hit zual ti dote ania in mu dan te in ngai dan te angai nomin chiaran wam thina kalo chiar vek zelani o hemi comment kalo video close siama in lo comment thin te hi kalo en liam mai me big hawlova kalo chiar vek zela in ngai dan te a fingin a fel fai china alomom tak zet zetani ole khati zong kha tum video chu ni potro se